abakeneye wundi burya umuntu umutumo ni wigira inama that's why na 26 life navuze ati twarabanye d'abord twarakoranye indirimbo n'umuririmvyi waho and paraplay ndavuga yo bro mwebwe murahagaze neza man je nanje mpagaze neza je mbuze umufungo umva none mubona gute man dukoze man tugakora ibintu by'amateka umva man bana turumvikana turavuga safi umva tucaziye amasezerano iki nikorwa cyambere sasa rero dukoze ni sini cyambere ariyo nibindi bizuzambwa iki ni cyambere mu wani ngene cyagize amateka sasa rero nibindi biko biraza je tubonye iko vyanse dukore n'abaririmvyi bo mu bije bihugu nyene izo mateleviziyo ziba zikorera mu kuburyo natwe batumenya kuburyo bagize amawadi yabo bavuga ati cyakoze hariyo country ini umuririmvyi wawe yakoreye n'abaririmvyi bo ngaha vyagenze ugasanga nyine na country yacu giyemo mu bintu nk'ivyo fait nivyo nyine no gukora kugira ngo duduze duteze imbere igihugu n'umuziki wacu muri rusange voilà. We have a song with the amazing Alvin, and we've never been here. We've been to Uganda so many times because that's where we come from. So when he suggested we shoot the video from here, we said, why not give it a shot? First and foremost, I would like to thank Alvin so much because he's the first artist we have worked with in Burundi. And being that in Uganda we are stars, people know us, I think if we do a collab with someone big in Burundi and someone big in Uganda, it's going to be something amazing, and we are so excited. Bon, en fait, urumva jewe ababwira tukore nabo cyambere nuko nababonye hari ndimbo bakwe na bwiza icyo gihe nicyagenje je nari mfite indirimbo na bwiza sasa rero before ko je sora indirimbo yanje bwiza yarasanzwe afite indirimbo yaba deja donc indirimbo yaba vyase nuko vyase presque rimwe si je me trompe pas non yari yabwiza featuring aba muri rero ko yabwiza twari dustani project urumva reko yakurumwa muri kumwe acaguma nyereka ya video yaba itaransohoka arambira ngo ari abasista mu Buganda twakoranye umva bitoka Italiana kendo sasa rero ndavuga abasista kweli ko indirimbo je namaze kuyibona before yanje itarasohoka that's why navuze ati ifo iko ndabarondera aba kwa nyene muri bya bintu byo kuvuga ifo ko music yacu iba international nca ndavuga ati reka ndondera abasista kumbure nyene abashiki barantyo buri cyo bamfasha hariya hamanagingira icyo ndabafasha muri bwa umwe nyene kugira ngo tugire music international kuko bo barakeneye fan base yo ngaha na agenda keneye fan base hari wabo rero we have to collaboration to collaborate mama kera mama yeah, we have to collaborate yeah but baringa nkuko mubibona nkuko muri mubizi yuko twana 26 life, that's why twashe tuvuga reka tubazane kameme muri iki gihugu cy'u Burundi izo ari ryambere kandi tubagiye ikintu ciza mu mateka yabo. Ndazi n'ikindi gihe bazovuga ati mu gihugu cy'u Burundi twararose kabisa abantu twakoze collabo baranaturira indege mane baratuzana mu gihugu cyabo. Urumva izo kazi ba rare cyane, souvent turatubona abandi bantu baca bideplace bakabasanga hari abari bagakora.